salvation. Omakanisa ya Chamboba Fellowship erukushango muri masheruka Pastor Anel Marza okurugwa mu Covenant Nations ya Pastor Patience Rwabogo arakuborera ikigambo agambira abikiriza okwesiga mukama Ruhanga omubwire bwona. You can be at home praying. Maybe your mother, you don't have school fees. But God is thinking about you and your children. And He's going to answer you. Hallelujah. Mukanisa n'ekitweka cy'umurimo oyibisayidi mukama rimaraza kurarya uburungi bwe omumisho bwa buryomye kandi uburungi bwa mukama. Pastor Elijah Apori orukwebembere kanseji ayorekero kwatwaho okwababurizi benjiri batari bamwe na bamwe abehindwire ekibatari no baba tazure kigandura no basa kubigiro goligende kandi osigaloli pastor so mureke kwetunga tungura munonga aba pastor bashema ntubasabira kalimwe tugirira kalimwe tureke kunde ibintu byensi tukeyete bitali noza kugira ekitinisha wabo kikolerire. It doesn't matter what the enemy has said. Hallelujah. Amen. It doesn't matter what they have said. Yes. It doesn't matter. There is a day for everything. Deno mugenye yatayayira to abantu kushabe kintu kimwe ntukundo obuhereza bwanyu n'emitwarizo yanyu next time mutuletera abakurwabo beje nito batayayire patience ntumwetenda shema. Omugande minyeto ya Kachindo omu district ya Shema etongwizeho project zentunguka ahansi y'ekibiina kyabo ekyabahagizi ba Manchester United. General Chokta Hemba Geji noreba itunka abahagizi ba United abo muri Kachindo tune General Chokwe United nga twakwatanisa kugira ngo nomukurye nyama konka nashi konka kugira ibintu bya kwatanza tukamanta developinga tukakora ibintu byo kutamusente tukamanyana no kwiyambana kandi tuharirize no gukora team zizindi hagire iminyeto yetu nayo ereba bakushaza no mucayi cya heri yega bukodyo tutungure muzano umucanga citu mpira no kuguza ihanga ukashanga byaturendera utasya kandi nabantu bakafuna muri talent n'umunonga tube tuyinentekateka yo kugira ngo twegese minyeto tubagure biharani tugure abane bintu byo kukozesa kugira ngo eminyeto rukiro bwinji etabere aido binjo mpira gw'abaguru ntwa tuye mu kibanda tubakaza mu kwiba tubakaza mu kunyamarwa nangwa no mu kusamba. Project ezibarukuza kukora harimo kuri sente ezo mu kiju empono okuhinga entoke zo murembe hamwe n'ebindi bingi. Amakuru agashakwa Sheikh Abdulatif.